biyag, wenno patay. Tinapalabas, iti panagin inana dagiti tao damaskay, iti panagin insayo da. Immasidag detoy anasaya ti pannakisarita na. Saanen anagubsang kadakwada. Iti dayta kanito, malagip da tinapasamak iti may sa akadwada anatay, gapo iti panang pabugbog ni Maskay. Pagsarsaritaan da, no sa dino tinangipananda iti bangkay na. Iti pan nakaabakmat ni Solomon, iti pan nakipustana iti laban. Nagin inumda kada Maskay ken ansot. Iti dayta agundaway, adda panggap da pitong ken dagiti kakadwa na abalod iti pasdek nga aramiden. Ti aglibas. Ita gagayem, adto yung tituloy tinobela tayo na pauluan. Biyag, wenno patay. Kakadwa, nakasagana kayo kadin iti panggap tayo. Wen pitong. Jak amo, no sino ti mangigigam iti tulbag ti gate. Ngamas ka na mahala tayo, tapno makalibas tayo. Wen yarad. Pagtayag launay dagiti padir ditoy. Ket saan tayo ang makalayat? Tarigat tayo ang makalibas. Anya nga ito ramidan tayo? Nas ka na mahala tayo ti susi ti gate. Ang masino ti mapan mangala. Agpaliw tayo ang naimbag. Agtitinulong tayo. Wena. Talaga jack kayat dito yan. Ura siya. Jak kaya ti kastoy. Balot tayo mantan ni ti daytoy apasdak. Kaya rigan tayo ti kriminal nga imbalot da. Oh, adto'y timenggo Diyos mo, Fatima. Agyaman at Doray. Oh, nagsanay kamat. Apay, adda parikot mo. Jayman subject ko. Masurunak ijay maestra amang isursuro kada kami. Jak awatan ti pamayan na ang panangisuro. Ha? Iso anas kan nga adalak ana imbak ti sursuro na. Una, adalam anaimbag. Ikarigatam nga awatan. Tapno saan ka masiro no kwisyo. Amom Doray. Kaslaawan ganas ko nga gadal. Anya? Apay ngay. Saan na nanaskan? Adumat ti kwartami kan ni Papa? Agbiagak lata. Nga uray sa anak nga agadal. Anya? Isong nga uray sa anak kon nga agadal. Taadumat ti kwartami. Ay. Uwan? Pudno, Fatima. Ado ti kwartayo. Kan pudno mat anas kan amakadal ka. Tapno maaddaan kay tinatalgad apanggadan. Kan husto ti kunam. Nga uray saan ka nga gadal, kat addalat na kwartayo. Isumat. Ngam, saan lang ama inaig dayto iti kwarta? Ti adal, kat dayta ti kang runan iti may sa tao. No adadal mo, nangat nga to ti panagkita kan kadag iti tao. Nang runa pa'y no nasaya at ka tao. Anya? No nasaya at ka tao, kan adadal mo, talaga arespetuan na kadag iti daduma tao. Iso ano say-saya at matlang, nadadal mo, Fatima. Mala, inumumunday ta Diyos mo. Doray, mapantay di asyenda. Kailiw ko manan ni Fati. Ha? Uray ni Fati. Kailiw nakmat. Iso ang mapantamanan ija asyenda. Sana bale? Tawan mat klasik aging ga inton bigat? Kan uray ijay tan amaturog. Ijay asyenda? Wana? Sige, addakan ka. Yeah! Darasam Fati! Yeah! Di mo man ay partakan sa kamarayin sa kabalong. Abangan naman na ka. Kamati
lang. Kayat ko ti agtugtugaw dito turod. Sige, no dayta ti kunam. Doray, Oh, apay. sa dino nga taitan ti ayan ni mamak? Malagip na matlaang ti inana. Amom, Doray. No maminsan, kailiw ko ni mamak. Ngam, kagurak unay. Gaputa pulos adinak man la sinarungkaran. Pulos adinak man la kinumusta. Nga uray na minsan la kuma. No amum lakuma, Fatima. Ngam saan arumbang nga ibagakkan ka daytoy. Doray, addangatan sa bali nga asawa ni mama. Ha? Kwa? Ija ka mo. Kagurgurak launay ni mamak. Katno addaman asawa na itan. Saan langan ngagpakpakita pay. Gapota talaga nga inlunod kon. Ha? Inlunod mo ti inam? Wen, Ay saan ang Fatima? Madita gilunod. Saan anasaya at dayta nga ugali ti tao? Amom ka di ano agilunod ka? Kat agbasol kay ti Diyos? anya? Iso adi ka agilunod. Dakas dayta. Kastoy ti makunak. Uray pa'y saan nakasarsarong karantinam. Taipat-patag na kadayjay. Ulbad! Wen, patyanak Fatima. Ipat-patag na katinam. Kan patyak. Dumtang tumat lang ti gundaway nga agkita kayo. Jakon kalikaguman dayta. Basta laglagi pam akanayon ti ibagbaga idikan ka ni Rosana. Ipat-patag na kaunay. Dayta ko mati imulam iti panunot mo. Nangag ko iti ti saritaan nyo. Nga uray anya ti mapaspasamak. Imulam ka no iti panunot mo. Nga ay-ayatan kan ipat-patag na ka. Huston, Doray! Huston! Fatima. Kaasimot ni Fatima. Kaasimot. Nakaturugan ni boss, maskay. Gapoy ti bartek na. Wan nga ro, Dansot. Nalaos ti sakit tinakam na, gaputa na abak iti pusta. Wala. Talaga na sakit tinakam na. Agasam nga iti riniuriw a kwarta na abakan ko na. Ngamuray na abak, tadulat tamat ti kwartana. Sana may busan. Ngem sayang maskay. Sayang. Isu anasken a masubot na tay abak na. Inton sumarunuman na nalaban. Sabagay. Wan kaya mansot. Uminumak iti arak, ha? Kaya't kumat ti agbartak. Katsiga, saan kang agbartak? Tapno makabantay ka. Sana. Sana patas dayta maskay. Agpadataasan nga agbartak. Agtinulong tang agbantay kadag iti balod. Kaya't kung arod ti uminom iti adong nga arak. Sana mabalin. Itintulangan sa bali agundaway. Anya ka matanansot. Apay, saan ka nga di makawawat? Sikat di makaawat, maskay. Uminumak, ngambasit lang. Sige. Basta saan kang agbartag. Narigatan. Ang mga nuday tapay ti pakaungong tamkin ni boss. Among matenday jay, no iso ti makaungat. Awan ti kabkabilangan na. No paltugan na ka, saan mo amalapdan? Ha? Isong agtong paltalatan itibilin na. Tapno saan ta makabasol. Kakadwa, sana nabartak damas kay kan ansok. Saan da gaya man naginom? Imbag lakit din ta saan da kanadlaw itoy. Sinirip ko ida iti ayan da kada big boss.
Sanda ka nadlaw. Mga manya nga tatiramidan tayo. Maski na makapanaw tayo nitoy. Bugbugan tayo ito. Hiraman tayo ni Ansot. Ay, saan ka kadwa? Nasingpat ni Ansot kada tayo. Amuyo na ita. Sana rumbang nga mainayo na dangran tayo. Ang kasado nga rod. Agan nanos tayo laang. Tadumtang tutingon daway. Basta, agtitinulong tayo. Agsipot tayo amin. Pitong, nukas na tikunam. At napaltog da. Narigaton. O mga napaltugan da tayo amin. Kahit matay tayo. Kahit ko pa'y tiyagbiag. Amin tayo. Kahit kaya tayo pa'y tiyagbiag. Urayan tayo langan ti sa bali akong daway. Tap naglipas tayo. Timing tayo. Kasta, ti kasayatan nga ramidan tayo. Tanen, nakaluto ka din. Wan, apay ka di. Ang mga numabisinan ni Ofelia. At di talikod ti balay. Agsansanay. Wan, nakluhop. Nakaluto akon. Nasaya at nga rod. Amom ka di. Kanayon manan amalmalday ni Ofelia. Amuklatan ti gapuna. Ngampatyak adumtang to ti panawan, amasulbar day ta panaglinliday na. Amakita nanto dagiti anak na asingin. Ti inana, kan ti inay ayat na alalaki. Sapay lakuma. Basta ti aramidan ta, balakadan talata ni Ofelia. Bagbagaan ta. Ken iparik nata ti pamatigtaken kwa na. Gapo ta imbilang tameten nga anak. Wan, kasta ti aramidan ta. Napatagmeten kanyak ni Ofelia. Ket no mabalin. Diyak ko makayat apumanaw dito'y simbunan. Ngam saan ta amabalin alapdan na pumanaw dito'y. Nang ron apay, numasarakan nan dagiti ipatpatag na itibiyag. Sa bagay, O ala, ingkaibagan kin ni Ofelia taginanan, tamangan tayon ton. sige. Isagan akon tilamisaan. Ay, agyaman nak. Nabunag kong dagiti na i-deliver as siminto. Dagiti mat kakaduak. Noawan ni Ma'am Syayong. Saklatan ti patudunan dang agtrabaho. Ngumsan na balin. Tinapateg. Agtultuloy lata da ito ya trabaho. Inak ije bodega. Inak bit uminom. Uy! Di ka agtugtugaw dita! Bunagan pa na gito'y kayo! Tunay, Trabaho damat da ito Uy! Ngumsak manan ti patudunan da. Kasi mo! Nagalas a talaga ti ugali da. Namulagat. Sige. Bunagak da kita. Ngam inak bit uminom. Tanay, mawawakon. Hello, Roldan. Good morning. Hello? Amok ti sapsapulen dagiti matam. Ni Vina. Ha? Ay, saan mat Roldan, naibos ka din dagiti lakom anak ta. Wen, naibusan. Ginatang da amin ni faculty. Ah, kasta ka di. Roldan, mabalin ti maki-best friend kan ka? Ha? Amom, kayat kang agbalin a best friend. Wen ha? Saan mat adakas data? Kan may isa? Best friend na ka ni Vina. Kat ag-friend kami mat. O di, agbe-best friend tayo atalo. Win ah? O may ka, mapantapay ijay kanti.
Total, may sapay nga oras sakpay ti klase tayo. Kantin? Di ka agdanan. Adda kwartak dito eh. Adda nga min impaw it ni papang akwartak. Kasta? Umekan, mapantay di kantin. Ilibre ka. Amok namin adi ka pa'y nagarmusar. O sige. Agyaman na nga rod no kasta. Among, nasingpad ka, Roldan? Ha? O sige, ibusam day tagatas Kanam day tahat ke. Uray si ka Ibusamat. Nagasat ti friend ko ani Vina. Ngamin, sika ti type na. Ha? Among ka di? Kanayon na kaidi nga ibabain. Iti kasta, mapansin mo ti beauty na. Anya? Apay, di mo ka dinadlaw data? Si Kamat Layla. No anya laditan ti ibagbagam. Awon gaya. May isa balik man ti saritaan. Naku na kanyak ni Vina. Nga awanin na ganak mo. agbayad kayo Kan, adda kabsat mo ijibugal yun. Wen? Agtrab-trabaho ijibugal yon. Kinapudno na. Adda balay mi ijibugal yun. Ngam tila ang kabsat ni mamak ti adda ijay. Kasta? Tada mamakin pa pa. Adda da ijay Amerika. Ngam agawid ang tumatlaang. Hay, kailiw ko nga rod idan. Nabayag da ka di ijay American? Wen sipud ubi nga. Isa atikad kadwak. Katay kabsat ni mamak. Isun ati ng padakkel kanya. Gaputa da mamakan pa pa. Agtrab-trabaho da iti Amerika. Ay, bak nang kayo nga rod. Wan, nang runa ni mama. Bak nang a pamilya tinagtaudan na. Ngam ni papak, pobre laang. Tagabugal yun ni papak. Kasta gayam. Adda balay mi iji bugal yun. Impatakdar da mamakan papa. Amom ka di? Naku na idi ni papa. Adda ka na inay ayat na idi a babae iji bugal yun. Ngam, inasawa ka nung amin tinagbak ng atao. Kasta? Wan Roldan. Ay na, kasla nga rod mabuya iti sini ti pakasaritaan ni papak. Adda inayat na nagpintas a babae. Ngam inagaw ti maysa a nagbak ng atao. Iso aday jay, inasawa na ni mamak. Adda nga ta pakainaigan ni Layla itibiyag ni Roldan. Gagayem. Di uliwan na denggan tituloy tinobela tayo ana pauluan. Biyag! Wenno patay! Biyag, wenno patay. Pinapalabas. Nagdamag ni Fatima kini Doray no sa dino ti ayan ti inana. Kailiw na ti inana. Ngem kagura na daytoy, gapotapulos adi na sinarsarungkaran. Ket kunamot ni Doray, adi na guraan ti inana. Gapotadunteng tulat ati gundaway, ngagkita da adwa. Kabayatan na. Sana nagbaligi da pitong, ken dagiti kakadwana iti panggap da apanaglibas. Inkadang dagiti kakadwana, abugbugan da damaskay ken ansot. Ngem saan akayat ni pitong, tadi na kayat amairaman ni ansot. Gaputan na saya at kadakwada. Iso nga imbaga na nga aguray dalangan iti sabali agundaway, iti panaglibas da. Iti sabali abangir, nagsarita da Roldan ken Layla, tigayem ni Vina. Inawis ni Layla daytoy, ket napanday ti kantin, ti pagadalan da. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag! Wenno patay!
Adda balay ni ije bugal yun. Impatakdar da mamakan papa. Wen di Amom ka di? Naku na idi ni papa. Adda ka na inay-ayat na idi a babae ije bugal yun. Ngam, inasawa ka nung amin tinagbak ng atao. Kasta? Wan Roldan. Ay na, kasla nga rod mabuya iti sini, ti pakasaritaan ni papa. Adda inayat na anagpintas a babae. Ngam inagaw ti may sa anagbak ng atao. Iso aday jay, inasawa na ni mama. Talaga? Nagsarsarita kayo itay kanya Roldan? Wan Vina. Uy, di kagim imo na. Sana nga gimimon. Nasaya at nga rod no kasta. Amom, maasya na kan kuha na. Ngamin, ulila dan itiin kan ama. Wan nga Rod, kasta di ko nana. Kaasida talaga. Nagsingpot ti kabsat na. Ngamin, ison ti nagsakripisyo. Ison ti agtrab-trabaho para kini Roldan. Oray siyak. Naibaga na magtanday ta kanya. Nasingpat da nga kapsat. Kat gapo iti dayta. At dapay ti mariknak a panagayat kan ni Roldan. Talaga? Wan Layla, ngam niya, di mo agagawan kanyak, ha? Saan? Saan ko nga agawan kan ka? Agyaman na. Naasidag tiriknak kan kwa na. Ngam saan ko nga agawan kan ka? Ansot, agbantay kayo na imbag dito'y pastak. Agawid ako di mansyon. Wen Big Boss. Tulungan mat ni Maskay nga agbantay. Wen Big Boss. Ilakyo na imbag ti gate. Apaman na makarwarak. Iti kasta. Awan na pulos ti makalibas nga uray maysa. Matungpal, Big Boss. Rimurin ni Big Boss kakadua. Itong tinasayata kung daway, apa naglibas tayo. Uwin nga ron. Anyo ti aramidan tayo. Magpaliw tayo. Paliwan tayo na yung bag. No, sino ka dansot? Kan Maskay. Ti mangigigamit itol bagtigit. Wen Pitong. Day nagitidwa. At dadapay lang iti ayan tigit. Kat inlock doon. Ah, niyansot. Tinangipulsa iti susi. Wen Nagbeso. Nakita. Lukasta. Niyansot nga rod, ti pangalahan tayo iti susi. Hangam saan tayo adangran. Gaputa muna tayo mat nga isakit. O iha, kumusta ti panagadal mo? Mayat, papa? Nasayat. Ada ka di pa'y kwarta? Tanawan, ikang ka. Adapay, papa. Adupay. Sige. Ikang kalatay ti kwarta, miha. Gatangam ti amin na kayat mo agatangan. Papa, amo kan ti ag-drive. O di nasayat, iha. Ngam, saan pa'y akayat ni Doray nga imanehok di kotse? Apay? May mayat ka, no? No talagang expert akon. O sige. Ni Dora ti makamukan ka, may papan iti day taabanag. When, papa? No, da parikot mo, ibagam lang ka ni Doray, ha? Wan. Sika, papa. Anya ka diti kanayon mo apakakumikuman. Kanayon ka ngamin nga awan diti mansyon. Kwa. Ada negosyo, iha. Iso ti asasi kaswag. Iso ka diti pasdak mo? Wen, pudno na ita. Kasta gayam. Dakkel na pagkwartaan da ito'y, iha. Apay, papa. Saan ka di nga umdas di asyenda a paggapuan ti kwarta tayo? Saan nga umdas, iha? Iso nang bangunak iti sa balipay a pagkwartaan. Pitong. Maawatak ti planom. No apay damdamagam kanyak ti susi. Ha? Damdamagam.
Nusak ti mangigigam iti susi ti gate. Wen. Siyak. Busansot. Among ka di. Naglibas kayo. May raman amatay ti pamilyayo. Ha? Amin kayong aglibas. Kat pasapol ni boss. Agraman ti pamilyayo. Kat pasapol na. Kalpasan na. Ipapatay na. Nagranggas matan. Siyak. Idi pa'y lang nga kayat ko ti agikat a pasurot na. Nang runa idi damok ti agbalin a pasurot na. Ngamjak inaramid dayta. Ngamin, matay mo't dagiti kakabagyak. Kanti pamilya. Kastagayan. Isu ati inaramid ko. Nagtungpalak latan iti pagayatan ni Big Boss. Aging ka nagbayaga kon kas pasurot na. Dua kami kinimaskay. Kastagayan, busansot. Isu ano adda panggap yung amadi. Wano adda panggap yung aglibas. Saan yung langan nga ituloy. Tada kayo ti manaksahan. May raman pa dagiti kakabagyan kan pamilyayo. Nabilag ni Big Boss, pitong. Maramid na amin ti kayat na. Isu adi yun gamdan ti aglibas. Mapanak ije siyendak ije utbong, Doray. Si kanti makamo ko ni Fatima. Mangibati ak iti kwartayo. Tapno at daigatang nyo iti kanan nyo. Uwan, boss. Ngamadaw pa'y natda kwartami kin ni Fatima. Ikang kaya mata. Saan ka nga imutan iti kwarta, Doray? Ngam iti ka nito mat nga dadyak kayat nga inaramid mo amadi. Agsungbat ka kanyak. Amok dayta, boss. Nasayat. Itamat lang. Mapanak ijay utbong. Sige, boss. Doray, mapanta ija ili. Ili? Anya nga iti alam mi jay ili. Inta aggatang kadagiti masapsapul ko. Sige. Tikot-check ti aramatan ta, ha? Siyak ti ag-drive. Ay, sana mabulin. Siya akong drive. Siya ko na. Kasano ang masursurok ka na imbag? No di mo ipalubos ng ag-drive ak. Sige. Sikat yung drive. Ngam no adatan ijay ili. Sublata ko na. Narigatan. Sige man langan. Awan na talaga ti pamatim kanya. Saan nga iti dayta, Fatima? Ngamkit kita lang ti pagsayatan. Bakal, si kamapan bangko, ha? Wen, Ma'am Chayong. Kalpasan na aga po ka bangko. Mapan ka kumatang kawas mo. Ha? Wan, Michael. Iso nga iso kawas mo. Kaasi ka. Eh, saanan, Ma'am? Ken, kasapulak ti kwarta? Jacket amak sa enti sweldok. Gaputawan maitad ko iti kapsat ko nga agad-adal. Singpad ka, Obeng, at ka, Michael. Dayta kayat ko kan ka. Iso, sakotan ka. Ma'am? Katang kanto kawas mo. Kuha, Ma'am. Kababainan kada kayo. Saan ka bain kanyak, ha? Saan ka bain kanyak? Agyaman nga rod no kasta, Ma'am. Ikan ka kwalta. Katang mo kawas mo. Kasta ti kayat mo. Nagtayag matanday ta sandal. May pagnam aya dayta. Wana? Kaslabar ko matilangana. Anyan ti kasta sandal. Mayat da ito'y Doray. Kasto'y ti kaadwan ni taasuot dagiti kadalak. Isong agsuotak man matiti kastoy. Nagadun ti sapatos mo. Nagduduma pa'y. Agraman ti kawas mo. Nagadumat tan. Ita, gatang ka pa'y lagatang. At damat ti gatang ko. Awan, sa bagay ah. Ngam Fatima, san agaputad da igatang mo? Kat agbalin kamatan abarayo boy. Idulin mo ti daduma. Ibangkom. Anya? Wan, kasta ti aramidam. Ngamin, nagadun dagiti kawas kan sapatos mo. Di mo mat mapagkikiddan dagiti nga isuot. Anya?
Isu ano ad na extra kwartam. Ibang kong kiting. Or nungam ijay bangko. Sa bagay, mayat nga agpay suday ta nga imbagam. Talaga amayat ah. Ado ti kwartak ita. No kayat mo di mapantay ita ijay bangko. Tagibangko ka. Sige. Aday mo nagadwa. Agibang po damat siguro iti kwartada. Umasidigdan dito'y ayan ko. Nakapila ka kadi. Wan manang. Manong kunam. Mabalin ka di nga umuna kamin, si kaadulpat alalaki. Di kagso iti kasta Fatima. Dulpat mat ngamin na talaga day ta alalaki. Sige ma'am, umuna kayon. Uray maudi akon. Rumbag lang. Gumatang pa iti prutas. Taitid ko kini Ma'am Chayong. Dahil paggugusto na. Guyabano. Kalpasan na. Inak to aggatang iti kawas ko. Dahil sumat ti kunana. Ije banda ti papanak. Eh, Nanano ka Fatima? Si kamanan? Abaya di mo gitkitaan ti pagnam. Dinong parnak. Kayat mo ta ipapulis ka? sorry ma'am. Ngam si kamot tinangdong par kanyak. Sa bali ngamin tikit kitaan. Anya asyak? Kat nga siga tagmut-mut talang. Si kamot di mo kitkitaan ti dalan mo. Hoy! Apay nga minyagda ka diti paggatangan iti prutas. Apay? Adda kwartam nga igatang mo iti prutas? Iti dayta alangam? Managtagibasit kagayam. Anya ka di tinagan mo. Hoy! Diyak pagtatakkunan nga ibaga tinagan ko kan ka. Nukas nga rod. Awagan ka iti tangsit. Anya? Katsika, awagan ka mat iti dulpat. Che! May mayatan ti dulpet. Ngam ti tangsit. Nika, talaga kayat mo ti makiapa kanya ka? Kayat mo tagayabak iti pulis? Sige. Agayab ka. Tas sika ti ipatiliw ko. Anya? Kayat mo tatungpaan ka? Di mo maramid dayta. Tas ipawak ti imam. Talaga gaya makarkaritan na ka? Guston Fatima. Guston. Ano, mapanton. Nangagmuti ko na to'y kaduam, Fatima. Mapan kayo kanon. Hoy! Anya tinagan mo? Interesado ka mat gamit tinagan ko. Amon, nagpintas tinagan mo, Fatima. Akas iti kinapintas mo. Ngam sayang lang, tatangsit ka. Anya? Sige. Agyaman at tanamwak tinagan mo, Fatima. Fatima at angsit. Ngam napintas. Nakon. Anya tinagan mo? Hoy! Bayamon Fatima. Di na kayat nga'y baga tinagan na. Alan gatangan tanday ti nagpinta sa pantalon kan bestida, Doray. Kayat ko daytoy. Kunak no saan ta nasubliam dayta. Ngam adda tamanin dito'y ayan dagiti lupot. Bas na! Gatangak dagitoy. At itibayad ko, Nana. Tay lalaki adulpat day siya. Hoy! Mabit lang! Fatima at angsit. Si kamanan? Anya day taginatang mo? Pantalon kin kamiseta. Apay aya. Anya tinagan mo? Apay ka di asursurutan, nak ha? Naira na lang ang nakita ka ditoy. Anya ka di talaga tinagan mo? Imbagam mat ang tinagan ko, saan ka di? Dulpet ko ng kanyak. Di ison tinagan ko. Ibagam tipod no anagan mo. Sak ni Dulpet. Nangag mo, Fatima? Sak ni Dulpet. Sige, inakon. Sapay ko ma. Tagkita tanto manen. Anya? Sige ha. Naragsakak amakamamukin ka, Fatima. Hoy! Mabit lang! Fatima!
Di mon pukawan. Sikan tisang kakita dagiti tao dito. Masuro na kiti day dyan lalaki. Abay adi na ibaga kanyak tinagan na. Idin to tamo ng tinagan ko. Ha? Sigang tumat ngamin. Imbalikas mo tinagan ko. Kita man, kat nangag na. Ni, anya nga itis iso, ma'am. Ngamin, kasla interesado ka ama ka amoy tinagan na. Ha? Wanyag paisan niya. Anya tinagan day jay alalaki. Kasla ngamin, nakikita kong day jay alalaki. Ngamjak amo, no sa dino. Anya pa'y dagiti sumarunua mapasamak. Gagayem. Di uliwana denggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon ken musika, Jun Rebotazo. Sound effects, Kirby Riliera. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Biyag! Wenno patay!